Avuxeni nakambe amukela ka channel ya Maluleki wa khona YouTube channel. Namuntlha hi la ku vulavula hi ku phahla mali ya malovolo. Vanhu va ka hina ku na swin'wana vanhu vo tala hi swi endli. Mukuma loko ya ku lovoleni suka hi pfuka nampundzu ku fika ku dirowa mali bank ku fambiwa ku ya ku lovoleni. Kumbe mali fika yi transferiwa kunene yi nga phahliwanga. I xihoxo xin'wana xikulu lexi mi xi endlaka. Loko hi twa va khale va hi byela va ri mali ya malovolo ya phahliwa. Hambi sweswi ku tirhisiwa ti transferaku mahinda a mall kumbe ka ATM ka mali ya malovolo hambi fika mi draw 3000 loko hi ta ku draw mi fika mi draw 3000 leyi mi famba na yona kaya gandelweni yi fika yi phahliwa yi vikeriwa va le hansi ku mali leyi yi ya ku lovoleni i mali ya malovolo because va le hansi va lava ku vona 100,000 leyi wena lava ku ya lovola yona or 200,000 leyi wena lava ku yona kumbe 5,000 hambi ku ri 50 rand ma va vikela ku mali leyi ya ku lovoleni yona n'wana hina ya ku lovoleni swi famba kahle swa malovolo yi tirha leswi yi lavaka ku tirha swona mali swa malovolo un'wana wa vanhu loko a fika laha mutini a fika a tshama swi va kahle loko na yena le ka vona mukombe ka vona va n'wi phahla le gandelweni ka vona wa famba ya ka Maluleki a vukatini mi ta vona swi fika swi tshama kahle a lovola a kuma vana swilo swo fambela kahle vukati bya kona byi saseke na makhelwa na matiko va navela va ku i dise nuna kumbe i dise sati hi mhaka yini mali leyi yi phahliwile mali ya malovolo ya phahliwa mi nga fambi mi dobela vo malume mi nga va tivi na vo hanu vo ka mi nga va tivi mi kuma hanhu wa kona loko mi cheka xivongo xa